Manipur की ख्वाइदगी चावरबा Leimakhong Army Camp तगी मफम खंगदना मांगखिबा असम की Kasar District तगी Kamalbabu हौजेक फाउबा Langla-Langjin Puthokpa Ngamdabagi Mayokta lakliba December की तांग 13 तगी Khongjang Changsillagani Hairi हाइना COCOMI Jiribam District Council na section wahai thamlakli ngasib sa Jiribam District Council ge office ta COCOMI Jiribam District Council na sindona pangthokhiba paugi mifam amada COCOMI Jiribam District Council ge Co-convener S. Sainik na haikibada Manipur state asigi ख्वाइदगी चावरबा Leimakhong Army Camp tagi haukiba November gi tang 15 da Kamalbabu mafam khangdana mangkhiba hauzik fauba Langla-Langjin amata thidokpa ngamdana leiriba si laibak thibani lakliba December gi tang 13 dagi horaga Jiribam District asigi tongan ba lekai singda wakan mifam famduna Khongjang Changsillagani Changsillaba faubada lengakna Kamalbabu Puthokpa Ngamdabagi makhatana COCOMI Jiribam District Council ga Jiribam gi miyam ga punna ahenba makhal makha kaya ge Khongjang Changsillagani haiki November की तांग 15 2024 सेशन सिया कसार माइके की कमलबाबू कौमियो यमा पालदा आर्मी कैंप लेरिबा Leimakhong हारिबा जगह सिदा थबक सुनो लेजन पामनी महाक्सी प्राण खंगना November की तांग हारिबा November की तांग मंगा सुगी मांगखिबदगी हौजि फाउबा मासी थीबा खंगना लेरकली पालिबा सरकार असना मागी मतंग Langla-Langjin अमबौ पुथोकपा ngamdabasi अखोय प्रजा मोयना खोय अदुकी मतिक पेंदे मसी मरमदुना अखोयगी लाखलिबा December की तांग 13 की अखोयना लेकाई की ओइबा क्लब सिंग समनरगा हाइतारे जिरिबामदा थांग वाकत मिफम फंबा हौजरगनी अदना करिगुंबा सरकारना कमलबाबू की मतंगदा अथुबा मतमदा Langla-Langjin पुथोकपा ngamdragadi COCOMI Jiribam District Council ga अदि जिरिबाम प्रजा ग समनरगा कनबा खोंजंग मखल मखा क्या की चंगजन हौजरगनी हाइबसी अखोय सरकार ने गेदा कोई प्रजा अखोय कनोमिन थमजरी